Bon, hagnano vidéo hely antsika. Ino raha mandalo? Antegna karaha en même temps ravoravo, en même temps karaha leçon ampianarigny le mpitondra aby ty baka. Amy vidéonakahy des fois zaho mivolagna aminareo, hitanareo raha voantsika, raha voa le vahoaka, raha voa monsieur le maire, raha voa député, raha voa attention anareo tsy mihetsika volaniko, possible amaray izy avoanareo. Amaray izy avoanareo. Tanin'olo nangalarindreo niravaindreo io, possible amaray izy taninareo ataondreo igny ka koa. Zay za ravoravo hely za raha voa CENI. Nino antony? CENI kony nagnambela candidature ny Andry Rajoelina. Normalement hainy CENI fa izy tokony very nationalité malagasy, nambela ny CENI izy nitandatrika fo. Niany problème amy CENI ao, tu vois, mialamboetsy olo jiaby. Raha volaniko aminareo, aleo nareo mifamono fato zay fa tsy mijery eky. Fode maro olone nandeha ni plaindre tamy CENI tagny. Tsy rary ny fangalagna vato. Vinany fa hitanareo fa élection Andry Rajoelina io truqué tamy 2020. Olo jiaby mahay zegny. Nagnino nambelanareo Andry Rajoelina nitandatrika? Tu vois? Izy boka io avoanareo, niany izy avoanareo, nareo mibatabataba mivolagna nagnino avoa zay izy ty, ino cybercriminalité. Ino mba asan'olo maintien de l'ordre zegny? Gendarme ny maintien de l'ordre zegny. Nalefanareo izany amy président Sénat. Ino hainy général Labomba amy président ny Sénat. Ao Madagasikara foko nanao ny mahita raha karaha zegny. DJ mivadiky président, olo mangalatra atao homme d'affaires, tu vois? Niany CENI mikapokapo magnano vidéo, magnano mais trop tard, marary koa ny vahoaka jiaby. Marary ny vahoaka jiaby. Marary ny candidat jiaby nangalarinareo vato aby igny. Anareo nagneky CENI. Zay ny volaniko, voalohany CENI HCC tokony ravagnina. Anareo tsisy raha ilaigna anareo. Bianco tsisy raha ilaigna anareo. Fota anareo payeny mamiravatomanga, anareo payeny fitondragna io. Zegny edy volaniko aminareo mahatsara état fédéral io. Olo jiaby tsy tia, maro olo tsy tia, non tsy maro olo tsy tia état fédéral tu vois? Fa zegny mahatsara zo volaniko, tsy mampiady, tsy au contraire, fa nalefako tagny que ce soit en français nataoko amy malagasy izy, niany CENI mivolagna andeha anambotro, andeha sanctionner i général Labomba. Maintien de l'ordre asan'ny général Labomba nampidirigny politique izy, fotiny agnisan'olo nagnampy Andry Rajoelina hipetraka amy place eo. Jusqu'à président talohan'ny Sénat nataondreo fa adala. Azonareo zegny? Tsisy raha manjary koa na Madagasikara zao fa volagna aminareo. Tsisy raha manjary. Raha haiko amin'Andry Rajoelina volaniko zegny. Kahieny opposition, kahieny olo jiaby, kahieny olo te hagnano état fédéral, kahieny mipetraka amy la table, mifampikoragna olo jiaby. Raha ataon'io fa tsisy raha manjary volaniko aminareo, tsisy raha ilaignareo. Anao koa iforce olo, atsangana drapeau, tsy amy sitrapon'azy, dikan'zegny anao tsy misy raha nandalo ta Madagasikara tsy tian'ny vahoaka. Maro raha mety arongina Andry Rajoelina zao, resaka délestage, igny fo fa butine igny. Aika olo pendant 6 heures de temps tsy mahita électricité, 12 heures de temps tsy mahita rano. Grave ne zegny. Za ravoravo avoanareo CENI. Fotiny izy koa ireo candidat aby io, teo nitandatsika aby io, za vavagnanareo tipoka reo jiaby. Jusqu'à cité ny volaniko zay, nitondra
plainte-nazy taminareo tagny tamina HCC tamin'ny CENI tagny ny tsy nijirenareo plainte iny sy teny or ke fa mazava tsara fa anareo nangalatra vato kolokolo samby kolokolo boka fampiady zio azova aminareo kolokolo mandresy amizay zio dafa volanareo fitondragna ty mandika lalagna reo tsy mijery zay volagno vola fo mikoragna amindreo amare ny hafa koa mare possible mara mila koa ivolagna zay fa tsy agneky mare koa gendarme toetopoka général bomba tsy hainao raha de ataony ande tiady tsy tiady tsy hainao ireo samby roa fo donc volanko aminareo fitondragna ananjy radio le 26 atsika tsy indépendant le jour atsika indépendant atsika koa mazy état fédéral samby olo volanko aminareo zay micontrôle province nazy nazaveko tany nalefako tamy message samby olo micontrôle ary io tsisy anja ampiadiva mampiady olo zegny olo zatsa kolokolo olo zatsa corruption olo zatsa comment ça fitiavantegna fo tsy tia état fédéral io jusque sasany zio fa commence mihitsika aminay ao magnasary mampiady zay fa zay tsy avoanareo volaniko zegny avant et maintenant tsy mitovy jery tegna tsy mitovy jery volagno donc raha ataonareo fa trop sérieusement amare koa ino hafa ino koa scandale ataonareo ministre tsy volagna amy journaliste tu vois tsisy raha manjary ao Madagasikara volanako aminareo ny ananjy radio magnasary milome amin'ny asa nataony Père Pedro andeha volagna fa anao tompiny ziny koa zio atsika moka misolelaka fo izy koa malagasy volaniko aminareo zay mivolagna fa izy indépendant atsika tsy indépendant atsika tsy indépendant vous rendez compte entreprise étrangère mampiasa gasy izy fiera mivolagna fa amezany 60 € karama miasa 40 heures vahoaka vous rendez compte de ça tsy esclave moderne zegny aminareo normal anjy radio le mivolagna fa vahoaka mazy 100 € ravoravo izy en personne tsy magnaja vahoaka malagasy karakory étranger bio andeha agnaja vahoaka malagasy président nao en personne mivolagna za tsy agnaja vahoaka malagasy ribribieny tena la faute iny vahoaka koa nizo lafa volagna aminareo la faute iny vahoaka anareo ny safidy DJ disque jockey de mampitsinjika olo en boîte de nuit mampitsinjika olo ena amizay atsika ty surtout atsika amy lakota ty volaniko zay tiena atsika tia fety boka tsy adala izy ka izava amitsika agny indesiny DJ nazy indesiny artiste jiaby mitsinjika anareo adignanareo jalinareo jiaby adignany vahoaka malagasy jalinazy jiaby azovy lafaute tsy magnandro radio ery fo lafaute volaniko aminareo ny any izy fahitanareo fa tsisy raha manjary ataonareo tsisy araiky masaky mihetsika amizay io mizafo azovy hetsika voalohany fampiza io or ke raha jiaby fa tsy manjary iraha valimana miambigny iry siteny miambigny maramila miambigny opposant politique aby io miambigny raha jiaby miambigny azovy hetsika voalohany azonareo no ka anty radio ny tandatsika teo nanjongina amariky raha valimana izy nandeha niany fampizatsika azovy celui qui comme on dit à l'armée celui qui bande en premier qui encule l'autre miambigny olo jiaby tegna miambigny or ke fahitatsika fa tsisy raha manjary andy radio le continueny fo ato alefako zanako mandeha Dubai aloha aleko volamena ty
aloha voneko président Fokotany izy koa tsy magneky raha ataoko amin'ny Tuleara, aloha adosiko cimetière aty, aloha raha jiaby ataon'Andry Rajoelina olo jiaby mizaha ao, tsisy olo tsy mizaha. Avy lan'Andry nareo koa mizaha, continueko destruction massive naka, continueko fotona nareo samba nareo fampizaka loso fo le prochain peut-être Ravatomanga hetsika, Ravatomanga koa hetsika, izy mitady olo misy olo Andry Rajoelina, donc ça revient la même chose, donc on reste là. Atsika miambigny eo fo fotony nisy oloany Ravatomanga juste Andry Rajoelina, c'est juste la personne il a changé. Andry Rajoelina za tsy mijery zanakanaka fa ty zay efa nazo vola, allo za andeana zay tany tianareo andehanako, fa karaha zay moka président malagasy jiaby nitondra atao magnasary tsy tia la France, magnasary tsy tia ivelany, magnasary tia tanindrazana reo koa farongana. Bye Madagasikara volagnin'indreo milefa jiaby sary mandeha zay tia tanindrazana, non tsy tia tanindrazana volaniko zay. Zay volaniko juste resaka CENI fo vidéo naka ty, za ravoravo en même temps, mbola hoavy koa sasany volaniko aminareo zay. Niany CENI de toute façon karaha fa série Madagasikara, fitondragna Madagasikara karaha fa série volaniko aminareo zay. Izy sananda zavanareo ty amare misy sujet hafa koa ne, misy scandale hafa koa amin'Andry Rajoelina. Za tsary nahita scandale karaha ty, za tsary nahita, mais izy io fo scandale mandeha fo anareo amizay ry ampandrena Andry Rajoelina koa mitrangina anareo sérieusement. Tena volaniko raha attention, niana anareo mitokiko fotiny tany namanareo voaravagna ry amare possible aminareo, niana anareo mitokiko fotiny maire tary nisamborindreo, soit député tary nisamborindreo, soit nangalarindreo vato tary amare possible anareo koa. Deny volaniko faites très attention, la politique là, oui, la politique là volaniko aminareo zay, le pouvoir ça dure un certain temps, io tsy ela io, après renverse misy olo hafa koa. Mais par contre anao koa nagnano raha manjary depuis le début, misy agnatin'ny fitondrangan'Andry Rajoelina ao misy olo calme tsara regninareo izy fotony agnaty lohandreo zay nitandatsika député nazy député zay fa tsy raha mijery eky, vahoaka mbola maty agny zay tsy mijery ro ndeha hiady vahoaka tsy jerendreo. Exemple amezako agnarana anareo maefa docteur Raymond député zay, anareo fa naregny député docteur Raymond nivolagna que ce soit l'Assemblée nationale ou tamin'ny propagandanazy fo izy nivolagna. Firy député tsy regninareo, firy député tsy regninareo fo eko fotony ro tsy mijery, ireo koa fa nazo place indreo ro fa tsy mijery, ro mina volandreo ro fa tsy mijery. Donc voilà, bien fait pour vous CENI, j'espère amare koa HCC, après amizay nareo ministre koa avo karaha zegny nareo za sasany jiaby zay navolagna fampizatsika, isaka ombiagna atsika fampiza, izy amizay magnano destruction massive nazy fo. Andry Rajoelina koa mandeha fo mandeha fo izy niany izy miribiribe zavanareo Tuleara mampalahelo avao Tuleara zio mampalahelo zavanareo fotony asitriky indreo zegny reo fa tsy Tuleara boka tsy raha boka andreo fa zay ndraiky mahazo nouvelle boka Tuleara fo, mahazo nouvelle boka Tuleara fo micontinue destruction massive ny Andry Rajoelina ampandrendreo tsika 26 juin avy misy misy raha Antananarivo agny adignatsika province jiaby zay nivolaniko. État fédéral tsisy tsaratsara ny état fédéral, izy koa état fédéral samboly exemple zao nagnano 26 juin nazy, chaque province magnano 26 juin nazy, tsy mahambigny budget boka Antananarivo, tsy mahambigny samboly magnano nazy. Mais là olo jiaby tous les yeux de Malagas sont tournés vers Antananarivo. Fotony zavanareo aboaka ny rano agnano jet d'eau, agnano feu d'artifice, ro mahita vola fo kone, ro mahita vola fo agnano feu d'artifice. Za agnano feu d'artifice ke vahoaka anaka mijaly, vous êtes malade ou quoi? Za agnano la fête ke vahoaka anaka mijaly
Tsisy hita namezako vahoaka anaka za mivanga tracteur za mivanga la charrue za mivanga amezako vahoaka anaka za amizay mivolagna amindreo tsy ataoko le 26 juin nagnino tsy ataonao 28 juin anareo mijaly tsy hita namezako anareo le vola. Conseil des ministres 5 milliards 1 milliard conseil des ministres tsy ataoko conseil des ministres ataonao iny tsy hita za magnamboatra l'école déplacement za tsy midéplace même karama za tsy mijery karama za koa fa mihina za fa tranquille vahoaka za miza vahoaka ravoravo fa tranquille inaka le reste je m'en fous le reste je m'en fous volaniko aminareo zegny donc dépense nareo fo dépense nareo depuis que nareo zavanareo zy aby dépense indreo tiako ministre boka Slovène navy igny zavanareo milomay andro radio karaha izy igny nagnamboatra niaraka tamin'ny Pierre Pedro aboaka ny imaginazy fa Andry Rajoelina non tu n'as rien fait Andry Rajoelina bilanao tsisy raha manjary bilanao zéro volaniko zegny zéro raha tadiavinay aminao alohany anao mandeha volaniko zegny bon apetrako karaha système état fédéral après amizay les autres c'est des merdes c'est des brouilles anao koa miala karaha igny olo jiaby miapplaudissé anao tsisy magnano grève tsisy lio miporaka zegny tant que anao mbola io hetsika vahoaka io anao responsable lio andeha ho avy tsitsy allo alefatsika karaha système état fédéral volaniko zegny alefa anao le gouverneur même ambelanao eo gouverneur anao ro micalcule raha jiaby fotiny vahoaka iaro robaka tu vois eko tsy sakiny gouverneur be agnano fotiny anao mampabelohany gouverneur amezanao 50 millions ro tu vois tsisy raha ataondreo vola hoanindreo vola sarisarindreo entre ro tu vois azova amizay pipen'olo anao Andry Rajoelina fotiny anao ny espéré olo anao agnano ampandroso Madagasikara or ke maloto Madagasikara tsy mandroso Madagasikara atsika mendiant zay ny volaniko aminareo drapeau ny la France apetraka anareo drapeau n'américain apetraka anareo fotiny ro jiaby fa nisy raha nalendreo Madagasikara ao atsika ny mbola colonisé tsao tsy hainareo atsika koa mbola colonisé zay mangataka état fédéral nareo volagna zay mampiady non io tsisy mampiady tsisy raha mampiady jerinareo mampiady anareo za fa jeriny seni tsy miady seni izy tsy miady seni miaraka amin'ny général la bomba amare koa général bomba idéfendre seni afaka mare koa seni midéfendre Andry Rajoelina c'est comme ça somenareo amizay alohan'ny vahoaka fotiny vahoaka aloha ndeha ampitsindika vahoaka milomay vahoaka jiaby zavanareo nosy be akory zegny le nareo le fable de La Fontaine la cigale et la fourmi izy magnano provision anazy la cigale izy mihira fo mitsindika fo izy tu vois avy amizay l'hiver maty mosara raiky ty raha volagny j'ai faim eh ben danser maintenant volagny anao teo nitsindika ke anao teo nihira ke aloha mitsinja volagny la fourmi izy amizay mihina raha anazy tranquille zegny avotsika gasy tsy mandinika mare zegny amizay atsika étranger jiaby miécrasé atsika normal aminareo comment ça les femmes malgaches vont se marier avec des vieux de 80 ans 70 ans ambaninareo kiniandreo bazo io tsy kiniandreo il est fajaly pas plus tard que aujourd'hui volaniko aminareo zay fatatra koa malagasy amin'ny comment ça au large de Mayotte fatatra koa andeha clandestin kiniandreo bazy zay fo mampadégré des fois fotiny za mahay Mayotte za mahay la Réunion za mahay Maurice tsy ampandrosoagna tanànatsika comme ça olo jiaby mandeha milefa anareo amizay lera anareo ty andeha anareo mandeha tranquillement tu vois normal aminareo zegny nareo mavita mandeha tranquillement azafady za tsy ravoravo tegna tsy ravoravo za volagno mahita raha mandalo a Madagasikara za tsy ravoravo karaha many force tsy manonga
anareo amizay mivolagna fa nagnino force magnano kolokolo, magnino force tia vola. C'est normal, président. Aïe firy taogno 60 ans, 65 ans d'indépendance, ombiagna ny nanonga karamany force à Madagascar. Tsy manonga karamany force. Or que izy amizay volagninao ataova ty, anao mila magnano ty, atao magnano ty. Anareo zay volagna fa exemple, même pas 5 millions FMG, karamany exemple un sergent chef, presque 20 ans de service, même pas 5 millions. Ino raha vitan'ny 5 millions zegny Madagascar? Ino raha vitan'ny 5 millions? Or que exemple aty zay volaniko, olo maregny zegny alotsika andeha agnabiagna entreprise à Madagascar, nagnino anao ankony même pas 60 euros anao fa mavita mikarama olo. Alobaka mikarama olo aty anao ne serait-ce que 1000 euros baka, parce que anao tsy vongonjo te fantsofigny aty anao. Agny amizay zeny vazahavy agny magnasary comment ça mivovo rô magnano ndre, tu vois, parce que ireo miprofite à partir du moment président antsika nivolagna vahoaka malagasy ravoravo izy koa mikarama 100 euros, olo maregny zegny volaniko aminareo zegny milomero alotsika andeha agnabiagna entreprise zegny amizay ino anareo vola karany magnambanimbany hay normal président antsika en personne karany maregny zegny volagna volagny André Rajoelina maventy zegny karama 100 euros zegny aloha ataotsika 5 bientôt volaniko aminareo zegny mahay mijotra fo. Or que euro manonga fo zegny azafady. Anareo force volaniko zegny pendant combien de temps volaniko aminareo zegny tsy nanonga karamanareo, tsy nanonga. Anao midika aty volaniko aminao, que ce soit police, gendarme, que ce soit maramila, rien que anao midika anao ifendro agny ndraiky anao mila magnefa izy koa ty hidika agnatin'ny force. Anao koa fa premier anao koa nagnano contrat anao 3 mois de contrat anao fa misy prime mahazo prime anao 3000 euros de prime, vita prime igny ok, au bout de 5 ans mahazo 2000 euros de prime fo volaniko zegny, tsy karama. Mbola olo tsy mandeha, mbola olo tsy tia hidika maramila, mbola olo tsy tia hidika polisy, mbola olo tsy tia, tu vois, ro miprefere mandeha miasa tany hafa. Zegny tsy adalany malagasy tia andeha lomay légionnaire. C'est normal, tsy raha tsy fitiavana tanjazana. Lera amizay mandeha amizay nareo volagna zay tsy tia tanjazana, ino mba tsy fitiavanay tanjazana anay? Tavognonay milevigna ao zay nahita masoandro to, ino mba tsy fitiavanay? Ke anareo mitondra nagnino zanakanareo alefanareo à l'école agny ivelany basy, nagnino? Ke zay koa mita moyen normal mangala risque olo jiaby, aloha nde Mayotte atsika, aloha nde à la Réunion atsika, aloha nde Arabie Saoudite, aloha mandeha Liban atsika. Raha ty nahita gasa Liban tsisy olo asian'olo fotony. Zava rô miasa Maurice, anareo ravoravo mahita gasa vo raha karaha zay. Anareo ravoravo mahita gasa vo karaha zay. Anareo ravoravo mahita maramila gasy police malagasy mandeha milaritra amin'ny 26 juin soi-disant indépendance, même tenue fo mbola iagnindreo, soit ataondreo location, soit andeha vangaindreo. Mbola tsy mampihetsika anareo zegny, karamany capitaine commandant karamany 2 fois comment ça atypaka 1600 euros karamany anao tafidiko direct maramila soit police soit direct, tu vois. Anareo volagna capitaine colonel mikarama karaha zegny à Madagascar. Or que responsabilité ndreo ino? Responsabilité n'olo aby zegny. Ino responsabilité n'olo aby zegny? Sao responsable au moins magname ordre presque 30 personnes, 40 personnes, 100 personnes, tu vois, zegny karamandreo. Anareo magneky fo. Dans l'état actuel volaniko aminareo zay géopolitiquement raha jiaby mandeha io, force zegny, budget de la défense zegny nampanongain'olo. Amintsika ao budget de la défense baka tsisy dikany foy, tsisy dikany. Nareo amizay volagna sasany volagna police magnano kolokolo police normal, normal, parce que vous avez ouvert les portes.
C'est la loi de la jungle à Madagascar. Oh. Amenareo tsy olo mandeha mamaky tragnon'olo. Fotony izy tsy amezanareo asa. Izy tsy amezanareo asa. Amezanareo izy olo amin'ny tribunal, olo avocat dia magnano ko, c'est normal parce que le système est fait comme ça. Anareo izy koa mivolagna fa ty karaha zegny, ty karaha manjegny, raha jiaby contrôlena, tsisy olo masaky magnara zay. Possible izy magnano fa mavozovozo hely izy. Hein? Mavozovozo hely. Ina vient délestage. Ina vient délestage à Madagascar. Normal, misy hôtel maro maventy tsapagny fianareo jirama, alefanareo kolokolony jirama. Normal. Hein? Vahoaka madinika amizay iagninareo. C'est normal tout ça. Tant que état fédéral, ndray azova nareo intellectuel karakôry nareo ndray azova nareo tsy adala américain, tsy adala Afrique du Sud, tsy adala canadien, tsy adala australien, tsy adala brésilien, même la France volagninareo izy état unitaire fa tsy karaha système état fédéral fo izy. Zava la Suisse, tu vois? Atsika ndraiky tanànatsika maventy be io ataontsika état central. Izy koa boka nandeha état central depuis tsika nazy indépendance jusqu'à zioty volagna tsisy olo masaky mivolagna ane. Tsisy olo masaky mivolagna. Ary tany misy zavanareo tanàna jiaby état central aby io tsisy araiky mandroso. Tsisy araiky mandroso. Ary tsy maro. Ary tsy maro. Même nareo volagna raha Russie zegny. Non, izy tsy état central. Hein? Donc azafady ny anty ny anty volako seni za raha fra volanko aloha koa hafa zegny volanko amarais soit c'est un avocat, soit c'est un directeur de tribunal, soit c'est responsable de la police, soit c'est responsable de la gendarmerie. Fa maromaro boka nareo voa io. Fa maromaro ne nareo voa typika io. Zay volanko nareo niany mitokika amarais tsao la place nareo fo. C'est nini ana vice-président ne andeha andeso. Non, c'est comme ça, c'est la vie à Madagascar. Kaza mitomagny amizay. Kaza mitomagny. Fotony atsika fampizaha fo atsika oboka. Atsika fampizaha fo. Fa hitatsika volako zay Madagascar tsy mandroso. Marary vahoaka malagasy. Atsika micontinue fo. Ambela atsika fo ro mitondra. Miambinino. Miamby olo jiaby ravagna. Miamby Andry koa havagna ny coup d'état contre izy. Izy boka nagnano coup d'état contre Ravalomanana. Sa miamby izy koa ataony système karaha coup d'état igny nadosodosika non io amizay izy mipody mitondra koa miamby igny koa aleo koa lefa koa tu vois presque 5 ans koa izy mitondra soit 10 ans soit izy mivolagna bon à changer constitution hein. Za zio mavita mitondra karaha ataony Poutine des années et des années. Azonareo zay. Donc io la fauteny atsika gasy koa zay ny volanko aminareo la fauteny gasy. Maro olo manampahaizana Madagascar ao. Maro olo mahay la loi, mahay raha jiaby. Reo tsy navita président fautiny volanko zegny raha jiaby enfermeny homme d'affaires, que ce soit karany, que ce soit chinois, que ce soit vazaha, que ce soit n'importe qui, affaire io fa karaha io fô. Fautiny tsisy contrôle volanko zegny, tsisy la cour de compte, hein? Tsisy olo micontrôle compte-indreo, hein? Quand on banque mandeha en Suisse, en Belgique, Panama Papers, jiaby, tsisy olo micompte, tsisy olo micontrôle. Ah, olo tokony contrôle, et au contraire, izy ndraiky mandeha mangalatra koa. Izy koa corrompu. Karakory adosa atsika, sérieusement. Nareo zao volagna, tiazay mivolagna zio, anareo mivolagna fa, nareo bivava, nareo any magnano fôtiny, izay tsy bivava volanko, izy koa izy mazaka démocratie zay nefa volanko teto. Izy koa Andry Rajoely, tia mpandroso Madagascar volanko zegny, tokony, il faut qu'il reconnaisse ses erreurs. Ah, mipetraka ambony la table atsika zay, mivolagna bon, zegny raha ratsy natao zegny raha tsy manjary tu vois. Tout ça, mipetraka. Io amizay mivolagna. Mais par son ego, izy mivolagna agnaty lohanazy fo, mbola mampitsinjoka olo izy sur ses platines, ravoravo vahoaka jiaby, andeha nosy be izy, olo jiaby andeha tsy avoany boka tagny. Macron izy, vangony Macron typique d'izy io edy accord dia fa tsy jireny Macron il a d'autres chats à fouetter. La France a d'autres chats à fouetter. Ino jireny Madagascar? Izy tsy jireny.
Izy fa misy marionnette ato, izy fa misy marionnette. La faute indrovy nitandatrika Andry Rajoelina, la faute ny CENI. Olo tokony very nationalité malagasy nambela ny CENI nitandatrika izy. Or que fa mazava, tapenao sur internet journal officiel Andry Rajoelina tel jour nangala nationalité français par naturalisation. Mbola nalefandreo fo, mbola nalefany CENI fo. Niany CENI mitomagny, allo gajenareo any CENI jiaby, gajenareo any HCC, gajenareo jiaby olo fagnano kolokolo, tsisy olo mijero. C'est comme ça. Eh oui, zay ny volagno, raha voanareo niany amplifasan'ny Andry Rajoelina olo jiaby mandeha magnano exil jiaby. Ambanareo ravoravo zay, ravoravo vahoaka, za tsy exilé, tsao mivolagna ravo si moi je za tsy exilé. Ampijaleny vahoaka jiaby tsy mahazo mipody eky menomenaseny. Eko zay izy io koa avava Madagasikara, zay andeha fodinao, andeha fodinao. Zay tsy mijery, zay tsy mijery. Andry Rajoelina, sitsan'izay karaha io volagno zay, sitsan'izay karaha io, parce que le pouvoir n'est pas éternel. Ataova agnatin'ny lohanao zay. Anao koa nandrongona Ravalomanina. Amare, possible olo hafa koa mandrongona anao, andeha tianao, andeha tsy tianao. Est-ce que ta vie sera meilleure? Est-ce que ta vie sera meilleure? Zanakanao pénalisenao, zanakanao pénalisenao. Maro olo manambola, maro olo manambola, zavanareo olo maro matanjaka, que ce soit aux États-Unis, R. Kelly, ils peuvent de dire, ino vitany volandrozy io? Reo mifody agnatin'ny prison. C'est bien de s'amuser, c'est bien, zay ny volaniko. Après quand tu redescends, c'est pas bon. Olo nataonareo kidnapping, olo nangalanareo tany, olo nataonareo raha jiaby zay. Tsy alahelo ny vahoaka koa navoanareo io e. Alahelo ny vahoaka. Olo namplifasanareo parce que izy nivolagna juste Andry Rajoelina zegny tsy mety raha ataona Andry Rajoelina, Andry Rajoelina non. Tu vois? Zava jusqu'à jeudi, mbola fodinao fo olo. Le 26 juin avy, mais fais un petit geste. Abois prisonnier politique. Fais un petit geste. Zay tsy vitan'Andry Rajoelina zegny. Fotony pression maventy loatra anao koa vola, je libère tous les prisonniers politiques, zavanao audience-nao manonga tsara. Exemple, Paul le commandant. Anao koa tsy tia ipetraka Madagasikara, anao koa mavozo. Alefasa agnatin'ny avion izy mandeha en France, izy koa double nationalité. Ambilanao en France agny, izy tsy menace eky nininao. Le sasany, ataova karaha, tu vois, ataova gardien, ataova raha jiaby, surveiller izy. Anao karaha fa misy prédateur. Anao karaha fa misy prédateur, surveiller olo. Fa tsy olo karaha iny, tsy menace, andeha fodinao. C'est pas comme ça la vie. C'est pas comme ça la vie. Anao amizay izy io, tsy tian'olo, c'est normal. Ino natiavan'olo anao? Enao ndraiky raha tsy nanjary nataonao depuis qu'anao au pouvoir, depuis anao nangala pouvoir. Les kidnappings nataonao, les trafics de bois de rose, les trafics d'or, jiaby, même des assassinats. Enao ndraiky raha nataonao. Donc azafady Andry Rajoelina, raha ataonao fa trop, donc ne parle pas de l'indépendance à Madagascar. Ka za mivolagna aminaka fa fête nationale, fête indépendance, vahoaka zegny tsy mila volagninao fa alohanareo manangina drapeau. Aux États-Unis, tsy mila volagninao fa alohanareo manangina drapeau. Les Américains sont fiers de leur drapeau. Karaha en France aty tsisy manangina drapeau zay même le 14 juillet. Tsisy olo mijery zay. Natoanao vahoaka ny forcenao, ça veut dire que vahoaka fa tsy agneky. En même temps, aia ahitandreo vola andeha hivanga drapeau. Aia ahitandreo vola andeha hivanga drapeau. Dia président Fokontany, mila magnano drapeau nareo, mila magnano mitsangana député, mitsangana député anareo, mitsangana député anareo koa mijaly. Anareo koa tsy mihinan-kany, mitsangana député, tsy jireny député feky anareo. Tsy jireny député. Donc, non, stop. Voilà. Zay vidéo naka, resaka tseny, za ravoravo. Lo, mediva nareo. Misy pariage aby ato ke. Mediva nareo, zay moka tsara. Nareo zay anareo teo boka mitokiky. Niany izy avoanareo, asa mitokiky koa nareo zio. Avo lehibe nareo boka izy. Avo responsable nareo.
possible responsable anareo andeha fody izy eo fa ninavola izy fa ninavola izy edy voilà fa ni vily fo izy fa tsy tena raiky aloha mipody aty anao aike général la bombe un général de la gendarmerie napetraka à la place d'une président de Sénat olo magnano maintien de l'ordre apetraka président de Sénat j'ai jamais vu ça mais vous mélangez trop tout voilà fanambarana ny tena koa sy ny mpikambana eo anivon'ny boromaritra ny CENI dia manao zao fanambarana izao mialohana hitanteraka ny fanenjena nataon'Andriamatoa filohan'ny antenimierin-doholona teo anivon'ny cybercriminalité ny filoha-lefitra voalohan'ny CENI ny antony fanenjena dia noho ny fiahiahiana famoana totakevitra tsy nahazoana alalana makasika ny tolo-dalàna nataon'ny Sénat momba ny fifidianana teo anivon'ny haino aman-jery maninona no meloinay zany fanenjena zany ny antony voalohany misy fitsipika sy lalàna mifehy ny fanenjena mpikambana eo anivon'ny boromaritra ny CENI raha toa ka misy hadisoana goavana nataon'ny mpikambana io zany dia voalaza ny andininy fa 20 ny lalàna fa 520 tsipika 20 tamin'ny fa 7 ny volana oktobra 520 makasika ny CENI zany hoe mandalo fivoriam-be ny boromaritra ny fitoriana ka io faran'io no mandazalaza ny toy ny fanenjena zay tokony ho atao zany dia mba ho fiarovana ny fanenjehana tsy ara-drarina sy fanazana ny maharafitra maleo tena ny CENI ny antony faharoa tsy voaza araka zany eo andinin-dalàna io ary lazaiko fa nahazo fankatoavana teo anivon'ny boromaritra ny CENI ny fanambarana nataon'ny filoha-lefitra io tao amin'ny haino aman-jery fahatelo ny makasika ny fahamoana ny atotan-kevitra io dia lazainay fa tsy izahay CENI no namoaka voalohany ny resaka makasika io proposition de loi io nanamarina ary nanao fikaroana no nataonay teo anivon'ny CENI satria tolo-dalàna makasika ny fanovana na fanampy ny andininy amin'ny lalàna fehizoro laharana faha 20 tsipika aotraotra 8 tamin'ny fa 1 ny volana May 20 makasika ny fitsipika kapobeny momba ny fifidianana no resaka ny antony faefatra marina fa manana andraikitra lehibe ny CENI raha makasika ny dinga arahina raha resaka fanovana lalàna mifehy fifidianana no atao zany dia araka ny voalaza ny andininy fa 120 ny lalàna 520 tsipika 20 zay voalaza teo zay milaza fa ao aorian'ny fiam-potoana mpifidianana iray dia manao tolo-kevitra eo anivon'ny gouvernemanta sy ny parlemanta ny CENI amin'ny fanovana tokony atao mialohany anaovanay zany tolo-kevitra zany anefa dia misy ambaratonga samy hafa tsy maintsy lalovana anisan'izany ny fanomanana ny document stratégique ato anatiny fiaraha-midinika mitsehatra ny fifidianana araka ny voalaza ny exposé de motif makasika io lalàna 20 tsipika aotraotra 8 tamin'ny fa 1 ny volana May 20 io zany dia mba ampirindra ny fiarahamonina ny antony fahadimy dia tokony ho jerena amin'ny ankapobeny ny lalàna sy ny andininy zay hitondrana fanovana ao amin'io lalàna fehizoro zay voalaza io fa tsy ny andininy iray ihany no hitondrana fanovana mariko anefa fa ny makasika ny lafiny momba ny miralenta dia ho tafiditra ao amin'ny document stratégique zay ho volavolain'ny CENI ka ho dinina miaraka amin'ny mpiansetra ara-pifidianana tsy piako eto ampamaranana
fa efa nampafantariko ny filohan'ny sena ny hevitro sy ny an'ny bro maharitra makasika ny asanay rehefa niantso ay antaroby izy talohany ny fanenjehana zay natao ny filohalevitra ny seni ka noho izany dia amafisinay fa melohanay io fanenjehana zay nataony eo